U ovom izdanju Autonagazin predstavljamo vam rezultate prestižnog izbora za Balkan Car. Ma nema razloga da gledaš, motor je stvarno dobar kao nož. Pogađate ovu prestižnu titulu klasičnim nokautom dobio je Golf 2. I daću ti Haveru jako na to para, nemoj se sekirat ništa, prava koža, evo pogledaj. Nakon ugodnog cenkanja ovo popularno vozilo smo od ljubaznog prodavača dobili sa dodatnom opremom, to jest kožnom jaknom. Već iz drugog pokušaja bez problema smo upalili automobil i test je mogao da počne. Prvo smo radili provjeru stabilnosti, a rezultati su bili fantastični. Izbjegavanje čunjeva je bila prava dječja igra. Prvi problemi sa našim Golfom nastali su nakon samo 100 pređenih kilometara jer su nam ga ukrali, no ubrzo smo našli isti. Nalijepili nove naljepnice Autonagazin test, lako ga obili i nastavili testiranje Golfa 2 kao da se ništa nije desilo. Ovaj živahni porodični automobil u svim uslovima vožnje pokazuje zašto je izabran za idealno auto balkanskih prostora. Brdske ceste i oštre krivine mu nisu pravile nikakve probleme. Sa gorivom za Golfa nećete imati problema, što ga čini najštedljivijim automobilom u svojoj klasi. Za naše testno vozilo uzeli smo trafo ulje, a možete koristiti i eko mješavinu sa jestivim suncokretovim uljem. Nakon što smo smjesu pažljivo usuli u rezervoar, motor je veselo zabrektao, a iz auspuha se širio prijatan miris koji je blago podsjećao na uštipke. Što se tiče gepeka, njegov više nego izdašan prostor primit će bez problema dvije deblje odrasle ovce, koje su se malo i navikle na komoditet te su nerado izašle. No to nije sve. Međunarodni sindikat trgovaca bijelim robljem je također odao priznanje ovom besprijekornom automobilu. Šverc Moldavki do granice je lakši nego ikad, a novac koji ste uložili u Golfa će vam se brzo vratiti. Nakon 2000 km opalili smo jednog biciklistu i razbili far. Za samo 10 km kupili smo i sami zamijenili dio na autootpadu. Ljepljivu traku smo našli u trafici. Ako tražite bezbjedno auto za vas i vašu obitelj, ne tražite dalje. Na zahtjevnom NCH2AP testu sigurnosti, ovaj automobil je bez problema dobio 5 zvjezdica. Naime, kao osnovnu opremu u pretincu automobila naći ćete tespih, katolički križ i pravoslavni krst, te ćete se bez obzira na teritoriju u kojom se vozite osjećati sigurno i zaštićeno. Takav osjećaj samopouzdanja daje samo Golf 2. Prepoznatljiva maska, moderan dizajn i karakteristična svjetlosna grupa još uvijek mame uzdahe slučajnih prolaznika i zavist drugih učesnika u saobraćaju. Kada kupujete Golfa, kupujete životni stil koji nosi poruku slobode i uzimanja maksimuma od života. Svaki trenutak možete iskoristiti za predah od svakodnevnice. I za kraj mali savjet u slučaju da prodajete vašeg ljubimca. Staru gljivu mjenjača sa 4 brzine zamijenite sa gljivom mjenjača sa 5 brzina i jednostavno ga prodate kao takvog. Autonagazin vam želi sretan i friško asfaltiran put u autu godine Golf 2.